hey, hey. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away, because coming soon, pick from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you, he may pick you someday. Better fly away in the sky away, because coming soon, pick from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you, he may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow
Ko he tamamanu na tuku iki nei ka ko au na hangu mawai venei aloha mai ko ki oku mata ko awe wia lele atu ki moana aloha mai ko ki oku mata ko awe via lele
Whatalo whātu I le nei wha au pōponga o telefou I le tautua le si ufonga le lumua mai Wellington mō le nei au auli le aso lua le so lua sfulfitu o setema lua afe lua sfulu ma le lua o le tala mua. Ua tu ina atu se lapata inga I le mtanga luenga le soifua malolo ina mai I le whalapo tonga o tangata ngā lulua I le whainga o whaata e winga I ni wha le tonu tū ngā o loo iai le lipo tia o whaai unga o ni whaata mō mai I le tonu o le tūmalo tū le tonu o le tunuu po o le Central Region. O loo whaamawhaina I le lipoti le nei, le tele o le awhaina o tokowitinga o mai, ona o le lei o le tūlanga o loo ali ni mai, ai mai se I le tūtau whisota inga tele wawave po o mea tau IT. O loo tau ai le nei lipoti le tūlanga lo matia o tongo fitinga mō mia mō ngase ona o lea whaale tonu, ai mai se o ni ngase tinga ina e au fi ai tangata maua I le kanesa. O le au tu o le whaafi tauli, o le polo kalame po le system o lo whaanga ina mō whaamtalanga o whaata, le ta ua o le Radiology Information Systems po le IRS. E le ngata e iai whaamtalanga ma whaamaunga ua lei loa ai, ma ua le mawhai o na tu whaata si ai fo ili poti ese e mo mia o na sila fia e fo mai o winga I se ngase e fua le lei iai I ani tonga fitinga e mana o mia mo ia. O le nei tūlanga whaale tonu e tu sai o le lipoti le nei, ua tele tausanga o tupu ma liali mai pea I le vaenga tu tonu o le tunuu, lea e au fia ai Wellington o le tumalo le Hawke's Bay, whapea le tumalo le Manaua tū, o loo au fia ai, se au whainga o I le miliona le au whai o tangata. O isi tumalo o le tunuu, e ese le tu ainga o polo kalame o le IRS o loo whaau ngai nai, mō la tu whaamau maunga o whaata mō tangata mo mai. O whainu mera mai le whaalapo tonga e a awhia le whaatawina atu o whanua le Real Estate Institute of New Zealand ua iloa ai na pa uma wa lalo I le tolu masina na tuana e tunei le a whai o whaatoanga na toe whaatau ese ina atu I le tonu o New Zealand atoa. Whaalia mai e whapea e se lau luas furuono le a whainga na maua lalo ai ia la whai o whaatoanga sa whaatau ese nātu I le toru masina le ana umaya au kurso pe a whaatusa I le teimi lawa le tasi I le tausanga ua mawai. E le ngata I lea, aina pa uma wa lalo fo'i ia whaatoanga uma sa mawhai o na toe whaatau ese nātu I le tono le tausanga atoa lea na whai uina ia au kurso. Whai lo mai e le li ngoa ia Brian Peacock o le whalapu tonga o kompani e whaatawina whanua mawhale, e tele ia mafuanga o lea tūlanga, ai o le teimi nei o loo mata I tuina pēr whalapo tonga mō lea ngai luma. E to tele le mamalu sa whaatumuli ai le malu St. Paul I Wellington I la so malo loa na nafi I le sauninga whaamanatu whaale malo mō Elisabeta le lua. Sa ofi ai le Kovan City o New Zealand, Dame Cindy Kiro, maisi na umia lea to finga I aso ua tunai,
ai le ngata i lea o le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern, ma le to telefo i o isi o le tunu una avea mua ma pāle mia, ai whapea ai Minister Kabineta, suia fai pule, ma le mamalu o le whaamasnonga, ma isi tūlanga tofi o le malo. E whapena hoi ana whaatasi ai sui o malo mai whafo, ai maise o lau fai pisnisi, ma le mamalu rau tele o le tunu u. E tasi le tūlale umi o le nei sao ninga na amata i le lua i le waudi, i se sabali whaaloalo le fita, ma lanu sa whaonga ina i le tupu tamā i ta ai ua tuu malo. E pei ana si la fia o le maa whaamae o le malu le nei o St. Paul i le lau mua i Wellington na tuu ina i lalo i le tupu tamā i ta i talabou o Elisabeta le lua i le aso se fulu tolu o Januari i le tausanga i afe iwa se lau lima se fulu wha i le taimi o lana urua i malanga a siasi mai i New Zealand ei. O le tausanga na so ai na amata ai roa ngā luenga o le malu ma whauru fale ai i le tausanga i afe iwa se lau ono se fulu malwha. Sa mawhai ona mōli mawina i a le sauninga lea nafi i le malaya o le maoto o le pālemene e le to tele o isi tangata sa ngā ia tu iai. Sa iai ni ia te tele po ni screens na fausi ai whaapitoa mō lea wha moe. O nisi o le to tele sa awai na malanga mai i nuu i whawha atu o Wellington e au fiai se au malanga o te maitia onga mai lea onga au le Our Lady of Victories i Christchurch. E tasi le minute na fi le mua ai le sauninga ai whape fo i whawha le malu ma le mua ai maise la tunu o atoa e whaali ai le whaaloalo ma le nganga whaamau i le tupu tamā i tai ua whai ilangi le wholaunga. E fitu se lau fitu se furu lua lau wha inga o mai foko viti sa whaamauina i le tono New Zealand i le mai aso a toa ua tua na i tunei e tusa ai o whaamau maunga mai le mtanga ruenga o le soifua ma loloina. O le nei a wha inga o se pa u lea e tusa mo le tolu se furu lua pesene pe a wha tusa i lau wha inga nei ai i le lua vai aso ua mawai. E lua ia maliu sa whaamauina i le tonu o lea vai taimi o se tulanga maho lalo pe a whaatusa i le tulanga sa saua ai i aso ua mapai. Pei tai o lo tu mau pēla pata inga le mtanga luenga le soifua malo loina ina ia whaai te pēla le tangata ia i le wainga ma le tusinga o lona soifua lau de lei e ui ina o lea ua te lai ia sa matapu sa iai ona o le wha mai. O lo maua pe fo i la vanoa e whai ai tui pui ma tui wha au popo i no fuanga e masani ai i tu SSE o New Zealand. E leisi vaenga o le tātou tala mō le nei au auli, na maliu se tangata e toa tasi i le whalawe lave na whetau i aise loli ma se tāwale le titi e le mamau ma le ai o Kaikoura i le motu saute i le tae au ana le i la. Whailo mai e leo i le vaenga o le tunu u, na tupu le nei whalawe lave pe tusa o le tu lai ono i le tae au i le awala tele numele tasi i hapuku. Ta ua fo i le li poti e leo, e to tasi li tangata na maliwa i lava i le mea na tupu ai le whaalawe lave, a o leisi tangata to tasi na manua miti. Whautua ina mai lai leo, a me ta vale e ono wia lewa enga o le awala i le ono poloka o le ala tele, ma tuwai aife malanga inga, ma a whai e mawhai, ia tau mawhai e wia i a seisi awala. O whape fo iona whaelo mai e le pulenga o ala te tele le waka kotahi, o tāpunia le o le tele nu mela tasi i le vale o le Kiwa Road, ma le Dark Road, mo te teimi e siri atu mo le lua i tu la, o na o seisi fo i whaala me lawe tau ta avale. Whautua ina ave ta avale o lo fia ngā i atu i saute o le motu i saute, i le vale o Picton, ma kalai stete, ina i a wha ngā le o le tele nu mela ono, mai le nuu o Blenheim. E to tonu isi tangata na mali liu ni whaala wala tau ta'awale se lua i le tu malo le Waikato i le aso malo loa na nafi. Whaali e leo e to lua tangata na mali liu ma leisi to lua na manu nua tinga ina i le whaala wala le na tupu i le wala o le Rhoda Road i Rangiriri. Pe tu se leo le se fulu minute te a i le wha i le afiafi o le aso ngā fua. Sa omi se taimi na tāpuni a i le vaenga o le tele e ona o su e ngā leo sa whaiai. Ai tusa o le tu la mua atu ai
na maliwa I fo I se isi tangata ina ua feto ai ni ta awale se lua I le ala tele nu me la tasi I le nu o ti rau. To tasi le isi tangata na manu o ti ngā ina ai I lea fo I whaala me lave. Na tāpuni ai le tele I le vāo le awala nu me la 5 ma le awala nu me la 25 a o whaia tongu fitinga I le waila au na masaa I lunga o le ala tele ma le mea na tupu ai lea whaala me lave. Whailo mai le pulenga o awala le waka kotahi o le loli tele po le tanka na fia le nei whaala me lave na taawa le vale mo na uta e tusa e 25 tone o le waila au e ngoa o le hydrogen peroxide. Sa whaawa mawhaina mai le waka kotahi e le aise tulanga e ono whaawa pole ina ai le mamaru le tunuu I le saonga le mu mai lea whaala me lave ai maise le waila au na masua mai ai I le loli. I le ai o nei pia na manu o tinga ina ai se istangata mo I se pulufana I se whaala me lave na lipotia mai I le mā ngā awala I le Tate Tribe ma le Lamasan Street I le te au le tasi lau a ulia nafi. Whailo mai e se sui o le vaenga la vea ai le St. John Ambulance e whapea o le tangata nā whaina ai le whaala me lave na au I nātu mō tunga fitinga I le whanamai Hawke's Bay e manu a tinga ina. O teimi nei o loo sa ili pēr leo leo tangata na whaapongai ma o whaatal sanga ina ai le fsosani atu o le mamaru le tunu u na ono moli mauina lea whaala me lave. I au kilani o tāwhi ai e leo leo ia se taule lea o masalumia lona a vea whaamalosi o seisi tangata ma I lona whale I au kilani ma sola ese o ia ma leo leo ina ua uma o na whaamalosi o tangata e tala se tupe mai se masini tala tupe le whaala me lave li putia mai I le whale I le Matthew N Road pe tusa o le sfutasi le po o le sa. Ta ua le leo e whapea na awe whaamalosi le nei tau le lea ia le tangata na fia I se masini tala tupe ma tala I tua ia se leni. Muri muriane o na iloa lea e le valele helikopter le leo le ta avale na malanga ila ua I le Stoddard Road I Mount Roskill o na awina ne ai leo isi leo peita ai e le itu I ai le ta avale nei mai uai ina la bea ina ua feto ai ma se isi ta avale I le Richardson Road ma le Maiora Road ma taung fo iei le nei tangata sola ma leo peita ai na maua ma pue ai loa I nā. Whaali mai le leo I tonu o le ta avale na maua ai le tangata lea na awe wha malosi le nei tau le lea mai o loo tonga fitia moni manu anga. E lua se fulu tau sanga le matua o le tau le lea o moli ai e leo I lea whaale belave mai sa tu lai o ia I luma o le whaamisinonga whai tu malo I au kilani ana nafi. O le company valele le Qatar Airways ua fitwilia ma manu malo I le whailonga le company valele o le tausanga. Whailonga nei a le whaalakotonga I taua o le Skytrax World Airline Awards mo le lua afe lua sifuru lua. E le katai lea na malo fo I le Qatar Airlines I le whailonga o le vasenga o pisinisi o le business class au pito le lei. Ai whapele le lei o ano mea tā mawha. Mai o le company valele fo I le nei au pito I le lei mo le tūlangi o sasae tu tonu po le Middle East. O le Singapore Airlines na tūlanga lua atu iai, ia ai tūlanga tolu le company valele le Emirates. O le company a Australia le Qantas na tūlanga 5, ai o le Air New Zealand na tūlanga tolu se fulu I le lisi e se lau o company valele te tele whaale mā o mā no. E whātesi mo le fitu le mālosi o se māfui e sa lului na aile tala whātai sifo le motu I saute I le wawe ao ana le I la, e mai to tele I lātou sa mawhai ana lātou whaalongoina le lulu o lea māfui e. Whailo mai e le vaenga o suanga o māfui e le Gionet, e whapea na o le 5 kilomita le loto o le māfui e le manaba o le ele, sa iai le mamau e tusa e se 4 kilomita I mātu sa sae o Greymouth, e lata I le tūlai lua I le waweao ana le I la. E le aini li poti e tusa ni mea na ono whaalega inai I lea mafui e. I se tala mai whafo I le palo te tele a Italia, tūlai mai ai le manu malo o se tamaita I talavau e sua whai a Giorgia Meloni I le palo te tele a lea tunu, ma whoringa mai ai o le a ave o ia, maulua I pale mia tamaita ai o Italia. Tamaita I nei o Giorgia Meloni, fast food 5 tausanga o le soi fua.
O li poti o mau mai wā tangi ai, ma whai o nei ta ita ia se whai ngā malo fau e mafuri I manatu ma te tanunga, au le tū tau ma tau o mea tau whai o malo I te tonu o Italia, taru mai le tau o tele lona lua o le lalo langi. O se tūlanga le nei o no wha a popole I nā isi malo o Europa, taru ai, ona o Italia e lona tolu le te leo lona tamau ainga I malo o lo I te tonu o le lio o le uni o malo Europa, le European Union. I se saunoanga me launi le tūna iai o le palota na ia whaani ai o le a taunga whailana party e ngā o le Brothers of Italy Party e whaatū se whai ngā malo mō le manuia o tangata uma mai o le a lātou whaatau I na fo I le whaatū tuanga o le au palota ua tu I nā tu ia I lātou. Peitai o se whai unga e whaia po ai o le a vea Malaysia ta itai e so ai o Italia e pa ule I le Palestine a he leo le tama itai e pei ona filifilia ma manu malo I le teimi nei. E sili atu I le afe tolu se lau la whai o tangata o tau fia ma loka e leo I te tono o Rusia I la so tasi ona o lo la tau te ma le fia I se polo inga le Palestine o le malo ina I wha malo sia ona ave I le taua ma Ukraine se vaenga to tele o tangata o Rusia. O le lipoti mai le CNN na whaani mo iai lani ni mai o te ea tangata I le tonu o ni ai se tolu se furu mana walu o Lucia e o fi ai le lau mua I Moscow ai mai se o le ai tele o St. Petersburg. O le vai aso talwai na whaai lo mo iai le whaatonuina lea e le Palestine o Vladimir Putin o le malo Lucia ina I wha malo sia on au inatu fita wha leo e o I le tolu se lau wafe la whaai e so swani I le vaenga au masani e Lucia I le taua mai Ukraine. Mai talu mai le nā taimi o mōli mawina le matua tele o solo te tangata e le langolango ina le wha moe a toa mo le whaitau fia awhi o isi tangata Lucia o tau mo whai e so solo ese mai mano la tu tunu u ona o le te I le li Palestine ma le taua e pei ona whai nei mai Ukraine. I le taimi nei o whaelo mai alo ia le malo saina se pa anga ale malo Lucia I tūlanga wha ale malo e te tau whaalapo tonga o malo o whaatasi ona sa ili ni awala e tala noa ina se file mu o le neive vesi ma le taua I Ukraine. Ta oi se ripoti ale ofisa whaasa lau a lapi o le Al Jazeera ia se tālu sanga ale min salwa I whafo le malo saina o wangi o le tau I whainga malo a Lucia ma Ukraine ona tau whai e aua ne ia fia fua isi ma lo ma tunu tau ati na e I la la ua fe ese inga ma le la tau o lo iai. Whaalia manina fo e le min star vai whafua saina le matua lango ina e lona ma lo o so se tau whainga ma lo o whatasi a wale sa I ringa o se file mu Ukraine ma tala noanga e wha umai I le taua. E ta alonga o kirikiti wha le vau ma lo I le vaenga o ta mai ta aina whaia ina ia le Black Ferns New Zealand I lona tolu o ta alonga o le vaenga te itasi aso I le vau ma le au o le West Indies I le nu o Antigua ta alonga mo mua lua o le vaenga le ta msanga sa ma lo ai New Zealand e mai oi ina malolo I le ta alonga ano po ai o ma lo la tau I le series o ta alonga One Days. Le so tofi la e amatai le ta alonga mo mua o le vaenga mo ta alonga fo nei ta I luas furu ova e mai whaia fo I nai Antigua I ta alonga I lima o le vaalenga ngal nei po le series o ta alonga I ta I luas furu ova. Ma ta alonga la kopi ua filifilia e le whaia onga le au la kopi e ngelani o Eddie Jones I ani tamata alo se tolus furu ono mo na au o le a amata o na toleni ma ta pena mo ta alonga o le whai unga o le tausanga mai o lo a fiai ma stasio alo Samoa o lo ta alo ai Engelani o Manu Tuilangi. E pei ona sila fia o Engelani o le isi lea ta alonga le o le peleki I le taimi o lana taurisanga I Europa I le whai unga o le tausanga nei. O le whai unga na o talafou.
Toi o whalofa atu le tautua le siufonga le lau mua I telefon mai Samoa, au si mai el whaafonga I sonu whao poponga. E le fōu le fisoaswani le nei le whaalapo patonga o le tautua poponga o tangata, mai le ka le si e whakasa I Samoa, le latou te whaatino ina I tausanga te itasi pe ataua o fia whontanga te tele le ka le sia, e tui nā tuai latou fisoaswani tause leni, e le matanga luenga le soifua malo loina. E le nei tausanga I fitu se furuafe le tu whaata singo sa latou fisoaswani wofo I natu, ma tau a au ina le fionga le minister matanga luenga le soifua malo loina, le fionga vālasi lua pitu whanua to ngā manga ta fito sele. Watu mata manga le vai ina o lea se leni fitu se furuafe e le whaalapo tonga le TBT, le wavavai atuai le se furuafe mole au o nanga le maota ngasa ngasa I mto tua, ave leisi se furuafe mole au o nanga whalemai sa vai, tolu se furuafe ta la mole whalemai wha mama toto I mto tua, au leisi lua se furuafe ta la mole whalemai wha mama toto I tua sivi sa vai. Na sau no whaaftai le fionga le ministai whai masui o le malo, e le anga le lei ma le alofa tū la I pēr le neiso sa iete I tausanga te itasi, e au auna tuai mole so I fua malo loina, mo I la tolo o whaata o tolia I tino ngase ngase, ai me se lava mo I la tō wa a fia o la tō whatungao, o whaamama o la tō toto sei tu lou. E leo malo lo le whaatino I nau le lofa wha le wo o le malo Japani mo Samoa, e ala ia na fisoaswani wha a wau ia onga so I fua malo loi no mati na ai te tele. O le vai aso nei watu walo ia tuai e le komisina o le malo Japani I Samoa. Senta Keisuke, le ngaluenga tele le fausia ina leo se hall fou, a le kolisi o vai maunga I te tonu lava le lotoa. O le ngaluenga nei na amata fausia mai le masina o mati, le ua wha mai e na le masina le neo se tema, I lona tau au whae lua se lau iwa se fulmale lima afe, lua se lau lua se fulmale iwa tala Amerika. E tusa lea ma le fitu se lau fasa fulfitu afe, ono se lau tala Samoa. O fisoaswani ne le malo Japani lo wha tupe mai pe lava, e lalo o na por kalame fisoaswani wha pa anga ma malo le Pasifika, le e au fiai ma Samoa. I le pepo wha amtalanga lo ta awai wo atu le ono se fulto sanga, o lea whatu ai e mo se teimi mua, se hall mo lea o ngā vai maunga. O se hall ua wha malo si ai alo ma whanau e fia, wa iei se no whanga wha apito o le a wha tau te ia la tō fuawhanga I tele, ai mei se foile ai ngā whaia onga, ma wha malo si e le tūlanga au auna ma tau tua pēa, ina wa atoa ma mautu se tasio vaenga sa mo mi tele. O fisoaswani le malo Japani sa amata whaalau ilo mai I le awhiv se lau iwa se fumaltasi, sa ngai le mo man ongo tangata lau tele, le ua ato nele lua se lau se fulu o ana poloketi wa mai o na fausia, wa manui ai o tātou tangata Samoa. Wa tāua le whionga le teitai o le tua ngai tu le epalupe soli aisa I lele malie le ngoi, e sana whaatala nonga ma lau tu stala, e le o mamafa lona fina ngalo le whaai unga watu ina mai, e le mawaini o la tatongi amata mai le aso na mai ai le polo inga ia I la ua, e whaamalo lo e au normas tatongi se ia iai se aso, sau notu I le epa le whaatala nonga ma lau tu stala, o le vaenga pito I sili o na tāua ia te ia, o le mulmulta ia leo whainga whaavai wa whaata tia le malo, e lima tai ta ina I whaai unga whai. O ia whainga whaavai na whaai loe le whionga te itai o le tuangai, so o se whaalulungo mtanga luenga po te itai o le atuno, e whaasanga I su e suenga, e whaamalo lo o na tutongi le na o le tasi le masina mua, e whaanati nati e suenga e whaasanga I se tangata, a whai e mai ala masina e tasi le mai alava suenga whaasanga I a te ia, o na tau fileo le tutongi se ia mai a suenga, a whai e mai a suenga e le wha maonia, o na toe tutongi a toa tue leo waso ma masina, a matamai I le aso na le mawai se tutongi o se tangata. O le whaai unga le wha masinonga, na wha leo ngai nai le whaai unga le parlemene, na whai e le masino me o le tausanga nei. E lei maa le wha masinonga maulunga lang le whaai unga tu inatu, e le li ia Edward Oberg, le na mali welo na to alua, a olo o maitanga.
Watu ina tuai e le wha amasinonga ia te ia, le se fulma le lua tausanga ma le wha maasina e nof salai le falpui pui, mai o se fe au foi le watu ina tu le fionga le wha amasino, i ta maa umo le atunu e sa wai ti nao ainga, o le ale fo i e le wha amasinonga i wha salanga e tu ina tu ia i la tou, o le tasi neo soli tu la fonolo tau mo fai le atunu, e tafi e sea mo tātou lau ele. E lua mōlianga o le fasio tangata wha amoe moina, ma le lua mōlianga o le fasio tangata pa iwalea, ma le umia le se au penga matautia, na te e ai Edward le amatanga, peitai wa toi wha palasi ese le wha amsinonga mōlianga i tolu, ai wa wha amau nia le fasio tangata wha amoe moina, ina ua io ina Edward o na mōlianga. O tala ia mai sa mōmanuia fo ile ne yaso le tātou tunu, wha soi foia. Ia, toi whamalo atu nau mai atu ia tatou au ina atu tatou talafo i New Zealand nei. Ia, tapena ina lea la fionga ia la wanu ati lawa. Ia, ni ngatai leo tatou talafo mai Samoa. Ia, mai le sunga ia ta Salem Sam. Toi whamalo atu le tautua ni a si fongo lau mua. Ia, malana tautua whai pea ia sol vai aso. Mai le fitu tae au. Ia, se pa ia le lua i le afiafi. I le awa uli. Ai momoana whaate atu tatou whasilsilanga. Awa noa whainga luenga o le kolisi o Poirua. Ua tatala ina neila wanoa mo tusi talosanga mo so se tasi e anga waa ma au sia to mai mana au mia mo le awa noa o le whaia onga o le ngangana Samoa full time i le kolisi o Poirua. E tā wale iai o le anga waa i le to mai whaia onga ai me se fo i le mawhai o na tautala ma malama i le ngangana Samoa. Mo i lato o le atusi talosanga e tatau o na wanoa i le amatanga o le kuata mua o le tausanga fou lua whelua tolu mo le amataina o le ngaluenga. Wha mole whaafiso o tai le tamai tai whailau tusi a Sandy Wooldridge ia o le e-maili o le swooldridge@pen.net.nz. Mo le tuina ato tusi tausanga ma pepa o whamatalanga, ato fo i mai lato si to atolu e mawhai o na whaamaonia oe. E mawhai fo i o na whaafso o tai mo pepa o whamatalanga au ili mo le nea wanoa whainga luenga le telefoni o wha, lua tolu fitu, 5 o wha, lua tolu fitu, 5 e tapunia le wanoa o tusi talosanga i le aso tolu sifulu o Septema lua whelua whaafetai sa inia li tamaitai pule o le kolisi o Poirua. Nisi nao am noa whainga luenga mwhaion au ina atu le nea wa uli ia ai whamalo atu nei tatou mātutua leo lo mafuta mai tono maota malawa ia leo wa whengai fo imta mawhitanga leo li lenga tai leo ila to lo whafonga mai tutono whainga luenga ia lea ua alo i tamawhitanga i po watafu i le lunch break ia malo le ngalulue. Whawhiwhianga ni vaenga lea uli toi taliu mai ia tatu talatala noa po afui ni vaenga tāua mwhaion tatu whasoa ai i le nea wa uli. Whawhiwhianga ma le penino tia whau. Volo mai o manole vovea e fia falala Selma saulea Ea eti ea nei lau pasika ai o usu e hena ai lau kaiva Ela te asoa o ola taula liloi Lau mama sue tu pela o tauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui puai Tua sui moana, sui moana Sui moana, sui moana tatu matala Ea, ea, vai vai a sau
Petua I moana, petua I manu. Sau ia lau pele, sau masina I kuwa I malu. Se inua le aoi, I te mao le nu. I bolo bolo mai o mano le vale aoi, te pia whalawa, silka soleo. Ia eti ea nei lau pasika ai usu ai hena a ai I lau kaiva. E la te aso a oi o la te ula hiloia lau mama sua tu pe lau taule. O le alo whai le mana mea he lau o wasu I puae. Tua I moana. Whawhiwhianga matango whina mai le pinino tia whau ma le pese wawalo mai o manu. Ia, e inisi o tālai ma nei a fwoi wawhoi le nofisi le whio te ilo fwoi leo sau lava ia tālai le I winga fwoi ia fwoi tala whaanoa noa I totono Lucia. Tai awana lei la lena sau ele tala inungo penga te whailangi ia I se tasi fwoi o haonga I totono Lucia lena o atuai fwoi se tasi o talavou ia mawhao o le mawhao maliwi nei tamaiti haonga. Wea tui ripoti to o se fulu tasi ia alom whanau lena whao lima iai pe whao maliwi iai le I lena luata malana ma le au penga mahalosi. Ia to malili wai tamaiti to o se fulu tasi to o whātanga ta matutua e au fiai ia ali skula tia to o lua mawhai a onga to o lua. Le vai atu I tala lea ia na toi pule lava lea li ilo na ola I na ua umo na whai lana ngai o inga lea. O totono a aile totono Lucia e sa mawhai ona sa ave esfa malo si me tangata au le siti lea. Silia ma le to o ono sa lau lima sfulu wafe tangata ino nofo ai. O tamaiti a onga totono o le nuu lea e o le toa afe. Ia, lea la a o isi tamaiti toa luas fulu wha lea na manunu ai. Ia ai pe o lau wha inga na numera o la tau lea na malili wai I tala po ripoti la tamai. Totono Lucia e lena te lea lava ia ngai o inga wha pe a matamai lava I le lua fes fulu valo. Lua fes valo lena ripoti ai fo ise li I se fulu valo tau sanga. Ia le fo isa wha peona o atuma pe o so wha ia lava ia totono a onga. Tau sanga nei masino a perila, lea fo ina na tupoi fo ili wha lave wha apea, lea fo ina wha oi fo ina maliu nei tamaiti to o lua, ia ma se tasi o whai a onga I se a onga a mata I totono, se tasi fo o a ai totono Lucia. O le lua fe lua tasi fo ili masino o me, lea fo ina wha tupoi fo ili wha lave wha apea, ma li liwai fo ia alum whanau to o fitu, ia mama tangata matutu e to o lua. Papena fo ili masino se temba il tau sanga taluai, ia le futuitu lai mai fo ili vaenga, lena whaile tau talanga, ele I alo ia mai tau talanga lato Peristine, ia tamale o Putin, ia po o se vaenga fo ili a whaate terrorist, ia pili ai. Ia ai manatua I fo I tato talo nei aso, ia na ia fo I alom whanau te lo fo ili ato mai moai, ia ili a fia na nei le fo I tala whanau noa
tupu mai tutonu Lucia ia taimini o matua ai o le lalolangi le matua i feita la vai a Lucia ia no lato fa inga le fai ia le pie matupu mai le tala fa no noa afia i maulana i whanau ia nei tala na ni o uli ia te iloa musika su filo i le fia whafonga mai le atunu tatu toi tatal noa lo umatai o le whaafifianga ia mai le au fai pise a le tia maa.
size. Tira que sound money, tira que te siga tu am sound nei nei. Bella de nano, se mani nganga isa mani nga, ni kama yeah, kama yeah. Sinatawa, 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 tawa si, tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si, tawa. Taraya, siroya, kanoa, asoa, ioya, nakonano, nakoheta, heta, heta, ne, yo 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 ya na, yo ya ne, maye 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 ne, maye maye no. Sinatawa, 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 tawa si, tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si, tawa. Ia sina whawhiwhianga vave na ia whaangaioi mai elo tino nea uli ia mai le Pacific Dance ia toi whaamalo atu mo toi sifuru malono minuti ona tāleo le itu lai tasi tāwhi le tasi ia whaamuta fo i tatu tautua i lungo le tātou wala leo. Ma li fo il wawai atu vaenga fo i le lafo mai i meli po le consumer rights. Ma li fo il wawai atu le fo i whatoa ta whaitau atu ai fo i mota i loa i le whauminga ia o le ia po le M&M ia sukalati fo i lea po le pepa fo i le te le lava ia tamai sukalati tonu peni mapu le whalananwa ia te loa le te le tātou le wafonga mai fia ai. Le te le tangata fo i lea tangata whaatau whatoa sila fia fo i pe whate ia fo i le whauminga o mo ia lua. Ne e lunga o le pepa a. Le e whai maistanga ta whai pia lava lato o le tosonga whaile o le mō. Ai le ai, o ali e to lua o le ata lii o le ali leana amataina po le founder pena amatalia i le whauwina o le sukalati lea. Le lii leo Frank Mars. O le mō muala o Mars. O le mō lona lua. O lana wō lea sa langa lulue to o lua. O le alo lea o le Peristene o le company o le Peristene o company fo lea o le Hershey o William Murray. O lona tali ila le ingo ia Murray. Ia o le mō lona lua na o Mars and Murray lea e whapupu o le M&M. E sa whare maa lia pe o le M&M pe e hi fo le tala anga o le sukalati lea le fai whatoa o tailoa ai foi. O le M&M na amata lia pe na whapitoa lava mo le au tau po fita tau Amerika a o tau i le tau alona lua lanlangi. Mana tua o le sukalati lea na amata lia pe na invents pe na whausia i le tasiva whaatasi. Le vate le a. Ia na whapitoa la mo fita i le tau i le tau alona lua lanlangi. Ma pe e mana tua o le sukalati lea le e malolo na pe o le pese shao la. A le vavai atu na whausia whapitoa lava. O le suka ia o le suka, sugar syrup. Ia le me malo le itua o le nuts lea. Ina ia tua ia ona liu sua vai pe a o matama i le taua. I le tau mafanfana. Mana ia fo i lewa, tusa lewa ta o ngā toi. Lewa ta toi loa i fo i. Ia le talaanga fo i o lea fo i. Te mana tua lava ia te lopo si le fia o te lo le te le lato le na o tauina i lea o ngā fo i lea matata ese i ala fua po Don Bosco. Te mi o pule ia Father Mosese. Te mana tua lava le poka ala fionga ia pātele. I te mi whena whai se tasi ona semina ia o ngā loto. Ia na o le fesiri la le anto o mai o ai po aina te iloa i alfa uminga o le M&M le lungo o pepa sukalati. Ai maua le fa uminga i te malo i le pusa M&M. Uma i atalia tamaiti e le maua ai umai fonga. Umai fofa mai o le fa uminga o Mosese. Ia na toi aluan pāti le lana.
Ia lana pusa Eminem. Mai le fatoi lo atu Mars and Murray. Amu ia foi Murray le i tato ofisa le fai ngoia tai le Eminem. Ia nei tala tatu te tali e ai ama tato. Longo pui li e foi la tunu ul nei awa uli. Toi sulua minute. Whaamuta foi tato tau tua i lungo tato ala leo. Whavifianga suififi Loi, Jerome Gray, Malepese, o leo langa o Samoa. Isi
amo ai le mama Suma e se I silang vai Tu inana pe a ele Tau silang whana Wasilio na eo Tina ole ola I le wha a I umalawa o Samoa O sia unei pantuanga Ore ono taua mai lea tua Silia tulawa lona aoga Tamaita I umalawa o Samoa O sia unei pantuanga Ore ono taua mai lea tua Silia tulawa lona Silong vai, tu inana pe a ele tau silang whana Musilio na eo, tino ole ola I le whaapaupa Tuma e se I silong vai, tu inana pe a ele tau silang whana Musilio na eo, tino ole ola I le whaapaupa Ia, whawhiwhianga ni vaenga o lea uli. Toi whamalo atu. Ia, I tatou talale I ono lefo I tusi mai ai. Ia le ngō tatou pōrua. Patapata me tatou pōrua. O nei tamaiti o korisi o pōrua. Mana iai o lato tusinga le nunga o le ripoti whea le tio New Zealand. Ripoti a mai fo I le popole iai o pule a onga. Ia po o le ali ungo suenga o le atu lai mai ai ia tamaiti tau sanga ne a me se la tau le sue I le NCEA I suenga o le NCEA visenga sfultasi sfulua sfultolu. Te lewa unga o ripotia mai ia tala po ripotia tamaiti a unga o visenga sfulua mal sfultolu. I le whainga tā o le ai ia le pasi ai o suenga ia ono COVID. Almana ia ia whaitau atu se tasi o tala o le alo I nei I le kolisi o pōrua sawhai a John. Mana I o langa tusinga o lo ia whaali ai. E nate le tua ia le whaamai. Ia pele o mamafa te le fo ia te ia ana mea onga ma le pasi fo I o lana suenga. Whai mai ia o le motivate o ia o le a pasi o lo le lea na tongi taimi nei ia I vainga fo ia tau ai ei. Alo whailantala e whaatupua I le mo alom whanau I visenga sulu masutolu. Whamei o le a pasi lana suenga ma a whapea ai pasi I suenga I o le atulai mai. Pasi I taimi whaingatā. Whamei, it would be more of an achievement for me because I know I passed during harder times. E sen mana ia te le tamalea mal whaamalo si au. Ia mo nisi fo o tatou walum whanau o le a ia whamai I ngā mai tau sanga atoa lava I ngalue ai ia ai te loa te le lava la whainoa o ngā nei whanau ono te mile sāloka I nei latunu. Ia le vai atu tatou taimi o toi 2 minute tali tu lai tasi mo le tuwele anga whawhitai nei tatou wompa anga lava lo mafuta mai lungo le tatou tasi ono te simal tasi whamo ia whamangalo tau tua pe o ise leo wale tau tamali I lau whafunga anga ia ai manu ia tele la fofuanga toi nei aso ia mwhato whātu ia auto lava lo mafuta mai. Nunga le YouTube mal Facebook tatou eva atu pia se ia pa ia le tu lai lua tatou whaama vai ai fu ila ia. Alo whātu por kalame.
ta o mea umana whaingata o nei ta sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whawhanga o le lau Whaatalo whātu I le nei wha au pōponga o telefou I le tautua le si whonga le lumua mai Wellingtone mō le nei au auli le aso lua le so luas fulfitu o setema lua afe luas fuluma le lua o le talamu mua. Ua tu ina atu se lapata inga I le mtanga luenga le soifua malolo ina mai le whaalapo tonga o tangata ngā lulua I le whainga o whaata e winga I ni whaale tonu tū ngā o loo iai le lipo tia o whaai unga o ni whaata mō mai I le tonu o le tūmalo tū le tonu o le tunuu po o le Central Region. O loo whaamawhaina I le lipoti le nei, le tele o le awhaina o tokowitinga o mai, ona o le lei o le tūlanga o loo ali ni mai, ai mai se I le tūtau whisota inga tele wawave po o mea tau IT. O loo tau ai le nei lipoti le tūlanga lo matia o tongo fitinga mō mia mō ngase, ona o lea whaale tonu, ai mai se o ni ngase tinga ina e au fiai tangata e maua I le kānesa. O le autu o le whaafi tauli, o le polo kalame po le system o lo whaanga ina mō whaamtalanga o whaata, le ta ua o le Radiology Information Systems po le IRS, e le ngata e iai whaamtalanga ma whaamaunga ua lei loa ai, ma ua le mawhai o na tu whaata si ai fo I li poti e mo o mia o na sila fia e fo maa I winga I se ngase e fua le lei iai I ani tonga fitinga e mana o mia mo ia. O le nei tūlanga whaale tonu e tu sai o le li poti le nei, ua tele tausanga o tupu maa li ali mai pea I le vaenga tu tonu o le tunuu, lea e au fia ai Wellingtone, o le tumalo le Hawke's Bay, whapea le tumalo le Manawa tū, o lo au fia ai, se au whainga o I le miliona le au whai o tangata. O isi tumalo o le tunuu, e ese le tu ainga o polo kalame o le IRS o lo whao ngai nai, mō la tu whaamau maunga o whaata, mō tangata mo mai. O whainu mera mai le whaalapo tonga e a awhia le whaatawina atu o whanua le Real Estate Institute of New Zealand, ua iloa ai na pa uma wa lalo I le tolu masina na tuana e tunei, le a whai o whaatoanga na toe whaatau ese ina atu I le tonu o New Zealand atoa. Whaalia mai e whapea se lau luas furuono le a whainga na maua lalo ai ia le a whai o whaatoanga sa whaatau ese ina atu I le tolu masina le ana uma ia au kurso pe a whaatusa I le teimi lawa le tasi I le tausanga ua mawai. E le ngata I lea, aina pa uma wa lalo fo'i ia whaatoanga uma sa mawhai o na toe whaatau ese ina atu I le tonu le tausanga atoa lea na whaai uina ia au kurso. Whaai lo mai e le lii ngoa ia Brian Peacock o le whaalapu tonga o kompani e whaatawina whanua mawhale e tele ia mafuanga o lea tūlanga. Ai o le teimi nei o loo mata I tuina pēr le whaalapu tonga mō lea ngai luma. E to tele le mamalu sa whaatumuli ai le malu o St. Paul I Wellington I la so malo loa na nafi I le sauninga whaamanatu whaale malo mo Elisabetta le lua. Sa ofi ai le kowan Silia New Zealand Dame Cindy Kiro maisi na umia lea tofinga I aso ua tunai ai le ngata I lea o le tamaita I pāle mia ia Jacinda Ardern ma le to telefo I o isi o le tunu una avea mua ma pāle mia ai whapea ai min star capineta
suia fai pule, ma le mamalu le wha amasnonga, ma isi tūlanga tofi o le malo. E whapena hoi ana whaatasi ai sui o malo mai whafo, ai mai se o lau whai pīs nisi, ma le mamalu rau tele o le tunuu. E tasi le tūlale umi o le nei sao ninga na amata i le lua i le waudi, i se sabali whaaloalo le fita, ma lanu sa whaonga ina e le tupu tamai ta ai ua tuu malo. E pei ona sila fia o le maa whaamai o le malu le nei o St. Paul i le lau mua i Wellington na tuu ina i lalo e le tupu tamai ta i talabou o Elisabeta le lua i le aso se fulu tolu o Januari i le tausanga e afe iwa se lau lima se fulu wha i le taimi o lana urua i malanga a siasi mai i New Zealand nei. O le tausanga na so ai na amata ai roa ngā ruenga o le malu ma whauru fale ai i le tausanga e afe iwa se lau ono se fulu malwha. Sa mawhai ona mōli mawina i le sauninga lea nafi i le malaya o le maoto o le pālemene e le to tele o isi tangata sa ngā ia tu iai. Sa iai ni ia te tele po ni screens na fausi ai whaapitoa mō lea wha moe. O nisi o le to tele sa awai na malanga mai i nuu i whawha atu o Wellington e au fia se au malanga o te maitia onga mai le onga au le Our Lady of Victories i Christchurch. E tasi le minute na fi le mua i le sauninga ai whape fo i whawha malu ma le lau mua ai maise la tunu o atoa e whaali ai le whaaloalo ma le nganga whaamawau i le tupu tamai tai ua whai ilangi le wholaunga. E fitu se lau fitu se furu lua lau wha inga o mai fauko viti sa whaamawina i le tono New Zealand i le mai aso o atoa ua tua na e tunei e tusa ai o whaamau maunga mai le mtanga ruenga o le soifua maa loloina. O le nei au wha inga o se pau lea e tusa mo le tolu se furu lua pesene pe a wha tusa i lau wha inga nei ai i le lua vai aso ua mawai. E lua ia maliu sa whaamawina i le tonu o lea vai taimi o se tulanga mau lalo pe a wha tusa i le tulanga sa sawa ai i aso ua mawai. Pe tai o lo tu mau pēla pata inga le mtanga luenga le soifua maa loloina ina ia wha ai te pēla le tangata ia i le wa inga ma le tusinga o lona soifua lau de lei e ui ina o lea ua te lai ia sa matapu sa iai ona o le wha mai. O lo maua pe fo i la vanoa e wha iai tui pui ma tui wha au popo i no fuanga e masani ai i tu SSE o New Zealand. E leisi vaenga o le tātou tala mō le nei au auli, na maliu se tangata e toa tasi i le wha lave na whetau i aise loli ma se taawale le titi e le mamau ma le ai o Kaikoura i le motu i saute i le tae au ana le i la. Whailo mai e leo i le vaenga o le tunu na tupu le nei wha lave pe tusa o le tūlai ono i le tae au i le awala tele nu me le tasi i hapuku. Ta ua fo i le li poti e leo e to tasi li tangata na maliwa i lava i le mea na tupu ai le wha lave a o leisi tangata to tasi na manua miti. Whautua ina mai lai leo a veta vale e ono wia le vaenga o le awala i le ono poloka o le ala tele ma tuwai ai fe malanga inga ma a whai e mawhai ia tau mawhai e wia ia seisi awala. O whape fo iona whaelo mai e le pulenga o ala te tele le waka kotahi o tāpunia le awala tele nu mela tasi i le vale o le Kiwa Road ma le Dark Road mo se taimi e siri atu mo le lua i tu la o na o seisi fo i whaala me lawe tau ta avale. Whautua ina ave ta avale o lo fia ngā i atu i saute o le motu i saute i le vale o Picton ma Kalai Stete ina i a wha ngā le awala tele nu mela ono mai le nuu o Blenheim. E to tonu isi tangata na mali liu ini whaala wana tau ta'awale se lua i le tu malo le Waikato i le aso malo loa na nafi. Whaali e leo e to lua tangata na mali liu ma leisi to lua na manu nua tinga ina i le whaala wana le na tupu i le wala o le Rhoda Road i Rangiriri. Pe tu se leo le se fulu minute te a i le wha i le afiafi o le aso ngā fua. Sa omi se taimi na tāpuni a i le vaenga o le tele e ona o su e ngā leo sa whaiai. Ai tusa o leitu la mua atu mai na maliwa i fo i se isi tangata ina ua wheto aini ta awale se lua i le ala tele nu me la tasi i le nuu o ti rau. To tasi leisi tangata na manua ti ngā ina ai i lea ho i whaala me lave.
na tapuni ai le tele i le vao le awala numera 5 ma le awala numera 28 a o whaia tonga fitinga i le waila au na masaa i lunga o le tele ma le mea na tupu ai le whaalawe lawe. Whailo mai e le pulenga o awala le waka kotahi o le loli tele po o le tanka na fia le nei whaalawe lawe na taawa le vale ma le nauta e tusa e 25 tone o le waila au e ingoa o le hydrogen peroxide. Sa whaawa mawhaina mai e le waka kotahi e le aise tulanga e ono whaawa pole ina ai le mamadu le tunuu i le saonga le mu mai lea whaalawe lawe ai maise le waila au na masua mai ai i le loli. I le ai o nei pia na manu o tinga ina ai se isi tangata mo i se pulufana i se whaalawe lawe na lipotia mai i le mā ngā awala i le Tate Tribe ma le Lamasan Street i le te au le tasi lau a ulia nafi. Whailo mai e se sui o le vaenga la vea ai le St. John Ambulance e whapea o le tangata nā whaina ai le whaalawe lawe na au ina tu mo tungo fitinga i le whanamai Hawke's Bay e manu a tinga ina. O teimi nei o loo sa ili pēr leo leo tangata na whaapongai ma o whaatal sanga ina ai le fsosani atu le mamadu le tunu u na ono moli mauina lea whaalawe lawe. I au kilani o tawhi ai e leo ia se taule lea o masalumia lona a vea whaamalosi o seisi tangata mai lona whale i au kilani ma sola ese o ia ma leo ina ua uma o na whaamalosi o tangata e tala se tupe mai se masini tala tupe le whaalawe lawe li putia mai i le whale i le Matthew N. Road pe tusa o le sfutasi le po o le sa. Ta ua le leo e whapea na awe whaamalosi le nei tau le lea i le tangata na fia i se masini tala tupe ma tala i tua i se leni. Muri ane, o na iloa lea e le valele helikopter leo le taawale na malanga aila ua i le Stoddard Road di Mount Roskill, o na awina ane ai leo isi leo peita ai e le itu i ai le taawale nei mai ua ina la bea ina ua feto ai ma se isi taawale i le Richardson Road ma le Mayora Road ma tau fwai ai le nei tangata sola ma leo peita ai na maua ma pue ai loa i nā. Whaari mai le leo i tonu o le taawale na maua ai le tangata lea na awe whaamalosi le nei tau le lea mai o loo tonga fitia moni manu anga. E lua se fulu tau sanga le matua o le tau le lea o moli ai e leo i lea whaale lawe mai sa tu lai o ia i luma o le whaamusinonga whaitu malo i au kilani ana nafi. O le company waalele le Qatar Airways ua fitwilia ma manu malo i le whailonga le company waalele o le tausanga. Whailonga nei a le whaalawutonga i taua o le Skytrax World Airline Awards mo le lua awhi lua sifuru lua. E le katai lea na malo fo i le Qatar Airlines i le whailonga o le wasenga o pisinisi o le business class au pito le lei. Ai whapele le lei o ano mea tā mawha. Mai o le company waalele fo i le nei au pito i le lei mo le tūlangi o sasae tu tonu po le Middle East. O le Singapore Airlines na tūlanga lua atu iai, ia ai tūlanga tolu le company waalele le Emirates. O le company a Australia le Qantas na tūlanga 5, ai o le Air New Zealand na tūlanga tolu se fulu i le lisi e se lau o company waalele te tele whaale maa o maa no. E whātesi mo le fitu le malosi o se mafui e sa lului na aire tala whātai sifo le motu i saute i le wawe ao ana le i la, e mai to tele i la tau sa mawhai na la tau whaalongoina le lulu o lea mafui e. Whailo mai e le vaenga o suenga o mafui e le Gionet, e whapea na o le 5 kilomita le loto o le mafui e le manaba o le ele, sa iai le mamau e tusa e se 10 kilomita i mātu sa sae o Greymouth, e lata i le tūlai lua i le waweao ana le i la. E le aini li poti e tusa ni mea na ono whaalega i nai i lea mafui e. I se tala mai whafo i le palota tele a Italia, tūlai mai ai le manu malo o se tamaita i talavau e sua whai a Giorgia Meloni i le palota tele a lea tunu, ma whoring mai ai o le awe o ia, maunua i pale mia tamaita i o Italia. Tamaita i nei o Giorgia Meloni, fast full 5 tausanga o le soi fua. O li poti o mau mai wātangi ai, e mawhai ona ia taita ia se whai ngā malo fau e mawhuri i manatu ma tei tanunga, au le tūtau ma tau o mea tau whai o malo
I te tonu o Italia, taru mai le tau tele lona lua o le lalo langi. O se tūlanga le nei o no wha a popole i nā isi malo Europa, taru ai, ona o Italia e lona tolu le te leo lona tamau ainga i malo o lo i te tonu o le lio o le Uni o malo Europa, le European Union. I se saunoanga me launi le tūna iai o le palota na ia whaani ai o le a tau mawhailana pāti e ngā o le Brothers of Italy Party e whaatū se whainga malo mō le manuia o tangata uma mai o le a lātou whaatau ina fo i le whaatū tuanga o le au palota ua tu ina atu ia i lātou. Pei tai o se whaai unga e whaia po ai o le a vea o Malaysia tai tai so ai o Italia e pa ule i le Palestine a he leo le tamai tai e pei ona filifilia ma manu malo i le teimi nei. E sili atu i le afe tolu se lau la whai tangata o tau fia ma loka e leo i te tono o Rusia i la so tasi ona o lo lātou te ma le fia i se polo inga le Palestine o le malo ina ia wha malo sia ona ave i le taua ma Ukraine se vaenga to tele o tangata o Rusia. O le lipoti mai le CNN na wha ni mo iai lani ni mai o te tangata i le tonu o ni ai se tolu se furu ma le valu o Rusia e au fi ai le lau mua i Moscow ai mai se o le ai tele o St. Petersburg. O le vai aso ta wai na wha ilo mo iai le wha tonuina lea e le Palestine o Vladimir Putin o le malo Rusia ina i wha malo sia on au inatu fita wha leo e o i le tonu se lau wafe la whai e se so swani i le vai ngā au masani e Rusia i le taua mai Ukraine. Mai taru mai le nā taimi o mōli mawina le matua tele o solo te tangata e le lango ina le wha moe a toa mo le whaitau fia awhi o ista ngata Rusia o tau mo whai e so solo ese mai mano la tunu u ona o le te i le li Palestine ma le taua e pei ona whai nei mai Ukraine. I le taimi nei o whaelo mai alo ia le malo saina se pa anga ale malo Rusia i tūlanga whaalawao malo e te tau whaalapo tonga o malo o whaatasi ona sa ili ni awala e tala noa ina se file mu o le nei vevesi ma le taua i Ukraine. Ta oi se ripoti a le ofisa whaasa lau a lapi o le Al Jazeera ia se tālu sanga ale min salawa i whafo le malo saina o wangi ua te tau i whainga malo a Rusia ma Ukraine ona tau whai e aua ne ia a fia fua isi malo ma tunu utau ati na e i la ua fe ese inga ma le la taua o loo iai. Whaalia manina fo e le min salawa i whafo saina le matua lango ina e lona malo o so se tau whainga malo o whatasi a wale sa i ringo se file mu Ukraine ma tala noanga e wha umai i le taua. E ta alonga o kirikiti wha le vao malo i le vaengo ta mai ta aina whaia ina i le Black Ferns New Zealand i lona tolu o ta alonga o le vaenga te tasi aso i le vao ma le au le West Indies i le nu o Antigua ta alonga mo mua lua o le vaenga le ta msanga sa malo ai New Zealand e mai ui ina malolo i le ta alonga ano po ai o malola tau i le series o ta alonga One Days. La sa tofi la e amatai le ta alonga mo mua o le vaenga mo ta alonga fo inei ta i luas furu ova e mai whaia fo i nai Antigua i ta alonga i lima o le vaenga ingal nei po le series o ta alonga i ta i luas furu ova. Ma ta alonga la kopi ua filifilia e le whaia onga le au la kopi e Ngelani o Eddie Jones ia ni tamata alo se tolus furu ono mo na au o le a amata o na toleni ma ta pena mo ta alonga o le whai unga o le tausanga mai o lo a fiai ma stasio alo Samoa o lo ta alo ai Ngelani o Manu Tuilangi. E pei ona sila fia o Ngelani o le isi lea ta alonga le o le peleki i le taimi o lana tausanga i Europa i le whai unga o le tausanga nei. O le whai unga na o talafou. Toi o whalofa atu le tautua le siufonga le laumua i talafou mai Samoa au se mai el whaafonga so le whao po ponga.
E le fou le fesoasoani lenei a le faalapo petonga o le tautua poponga o tangata, mai le ka le si e whakasa i Samoa, le latou te whaatinoina i tausanga te itasi pe ataua o fia fontanga te tele le ka le sia, e tui nā tuai latou fesoasoani tause leni, e le matanga luenga le soifua malo loina. E le nei tausanga i fitu se furuafe le tu whaata singo sa latou fesoasoani wofo i natu, ma tau a au ina le fionga le minister matanga luenga le soifua malo loina, le fionga vālasi lua pitu whanua tonga manga ta fito sele. Watu mata manga le vai ina o lea se leni fitu se furuafe e le whaalapo tonga le TBT. Le ua vavai atuai le se furuafe mole au o nanga le maotanga sa ngase i mto tua, ave leisi se furuafe mole au o nanga whalemai i savai. Todo se furuafe ta la mole whalemai wha mama toto i mto tua, au leisi lua se furuafe ta la mole whalemai wha mama toto i tua sivi i savai. Na sau no whaaftai le fionga le ministai whai masui o le malo, e le anga le lei ma le alofa tū la i pēr le neiso sa iete i tausanga te itasi, e au auna tuai mōre so i fua malo loina, mo i la tolo o whaata o to lia i tino ngase, ai me se lava mo i la tō wa a fia o la tō whatungao, o whaamama o la tō toto sei tu lou. E leo malo lo le whaatino i nau le lofa wha le wo le malo Japani mo Samoa, e ala ia na fesoasoani wha a wau ia onga o so i fua malo loi no mati na ai te tele. O le vai aso nei watu walo ia tuai e le komisina o le malo Japani i Samoa, Senta Keisuke, le ngaluenga tele le fausia ina leo se hall fou, a le kolisi o vai maunga i te tonu lava le lotoa. O le ngaluenga nei na amata fausia mai le masina o mati, le ua wha mai e na le masina le neo se tema, i lona tau au whae lua se lau iwa se fulmale lima afe, lua se fulmale iwa tala Amerika, e tusa lea ma le fitu se lau fasa fulfitu afe, ono se lau tala Samoa. O visoaswani ne le malo Japani o lo wha tupe mai pe lava, e lalo o ana por kalame visoaswani wha pa anga ma malo le Pasifika, le e au fiai ma Samoa. I le pepo wha amtalanga lo ta awai wo atu le ono se fulto sanga, o lea whatu ai e mo se teimi mua, se hall mo lea o ngā vai maunga. O se hall ua wha maalo sia i alo ma whanau e fia, wa iei se no whanga wha apito o le a wha tau te ia la tō fuafuanga i tele, ai mei se foi le ai ngā whaia onga, ma wha maalo sia il tūlanga au auna ma tau tua pea, ina wa atoa ma mautu se tasio vaenga sa mo mi tele. O fesoasoani le malo Japani sa amata whaalau ilo mai i le awhiv se lau iwa se fumaltasi, sa anga i le mō man ongo tangata lau tele, le ua ato nele lua se lau se fulu o ana poloketi wa mai o na fausia, wa manui ai o tātou tangata Samoa. Wa tāua le whionga le taitai o le tua ngai tu le epalupe so li aisa i lele malie le ngoi, e sana whaatala noanga ma lau tu stala, e leo ma mawhailo na whina ngalo le whaai unga watu ina mai, e le mawaini o la tatongi amata mai le aso na mai ai le polo inga ia i la ua, e whaamalo lo e au nomas totongi se ia i se aso, sau notu i le epa le whaatala nonga ma lau tu stala, o le vaenga pito i sili o na tāua ia te ia, o le mulmulta ia leo whainga whaavai wa whaata tia le malo, e lima taita ina i whaai unga whai. O ia whainga whaavai na whaai loe le whionga te itai o le tuangai, so o se whaolu lungo mtanga luenga po te itai o le atuno, e whaasanga i ini su e suenga, e whaamalo lo o na totogi lea na o le tasi le masina mua, e whaanati nati e suenga e whaasanga i sea tangata, a whai e mai ala masina e tasi le mai alava suenga whaasanga i a te ia, o na tau fileo le totongi se ia mai a suenga, a whai e mai a suenga e le wha maonia, o na toi totongi a toa toi le waso ma masina, a matamai i le aso na le mawai se totongi o sea tangata. O le whaai unga le wha masinonga, na wha lea ngai nai le whaai unga le pāle mene, na whai e le masino me o le tausanga nei. E lei mai le wha masinonga maulunga lang le whaai unga ntu inatu, e le li ia Edward Oberg, le na mali welo na to alua, a olo o maitanga. Watu ina tuai e le wha masinonga ia te ia, le se fulma le lua tausanga ma le wha masina e nof salai le falpui pui,
Mai o se fe au fo le watu I nā tu le fionga le wha masino, I te mā umo le atunu e sa wai ti nao ainga. O le ale fo I ele wha masino ngai wha salanga I tu I nā tu iai la tou. O le tasi neo solitu la fonolo tau mawhai le atunu, e tawhia sea mō tātou lau ele ele. E lua mōlianga o le whasio tangata wha amoe moina, ma le lua mōlianga o le whasio tangata pa iwalea, ma le umia le se au penga matau tia, na te e ai Edward I le amatanga, pei tai wato e wha palasi ese le wha amsinonga mōlianga I tolu, ai wa wha amau nia le whasio tangata wha amoe moina, ina ua io ina Edward, o na mōlianga. O tala ia mai sa mōmanuia fo ile ne yaso le tātou tunu, wha soi foia. Love.
whaafifianga nei whātunga tuaina ia mai le au whai pese a le Golden Alii ma le pese lea whai tūlangi ia toi wha mahaloa tuai nei tatou moe mafuta mai lunga le Facebook ma le YouTube le ngata whai le lato lo mafuta mai lunga le Samoa Capital Radio app ia wha mahaloa tu le tautua le siufonga lau mua le ua tuina i lunga po tu mai foi ia le lisi o le tatou au taa alo ia o le tatou au le toa Samoa ia mo le laka piliki po sa ilinga siompini o le po lalulangi i nei tausanga o le o suafalai o le ita alo o fifilia Anthony Milford, Braden Hamlin Wele, Brian To'o, Chanel Harris Tavita, Danny Levy, Fa'amanu Brown, Hamiso Tapoi Fido, Isaac Tango, Jerome Luai, Jaden Su'a, Joseph Suali'i, Po Suali'i, Joshua Loyai, Josh Papali'i, Junior Paulo, Kelma Tuilangi, Luciano Leilua, Martin Taupa'u, Matthew Feangai, Oregon, Kaufusi, Royce Hunt, Spencer Liniu, Stephen Greighton, Taylor May, Tyrone May. Ia whamarulu watu, ia pewa pe li o sao leo ina tu suafo, nisio suafo tatou tamwhanau, ia man lato whaia onga ia Matt Parrish, ia man ia tamwhainga, man whi lalo atu o si tatou au li nei. O le nei tamilusanga, ia malo lawal tawatai, ia whamalo atu fo ia manuia le whamaluina pol whamanatuina, ia o le ngangana o le vaiaso nei tatou uso i tu valu. Ia malo lava, whamalo atu ia lātou lea wa sauni atu fo ia wā ia whamania atu lātou i sauni atu wa ngaluenga lea fia nā nei ia polisi fipo, ia manuia tau whaiva, ia malo fo ilon sa e tātou ia tui titi mānava, ia lea e mahe angaluenga o atu fo i le piki nei whanau wa onga. Tātou atu i sina whaafifianga, ia mai le afio anga o whale lahatai. Ia e whātutu atu so o manatu.
ngeo le mapuanga. Frontline Production. Safalele mole tua le asoa motusia mga wa ole to mawaina otalofa la ulupe
Safalele mole tua le asoa mutusia mga wa ole to mawaina befangalo befaangalo befa befe elengalo engalo ote umapea asawina lu ya manuila malanga nena for sili oilunga fatali na Yesu mana awangelu leo so feelinga wana wila bailoa ya manuila malanga nena for sili oilunga. Ia whawhiwhiangana nea uli ia mai lea Matthew Samling ia ma SJ DeMarco ia whamisia tu fwoi ia i lātou fwoi lo whitia fwoi lea o Pongisali nei fwoi vai taimi ia ona o le wala aupa ia al tapau siri langi ia toi whamalo atu tau tuati whonga lau mua le ni vaenga o leo uli le fwoi wamana ia le wamawal tatou talalata mai ia ni vai aso ia pe fia fwoi tatou cases ia mai le matua leo tai fitu aso ma fai tatou updates to iwa afe valu se lau ma le iwa se lau ono sunma le ono i lātou tono whale mai 5.5 lātou na mali liu ia e so tai ma le virusi to atasi tangata na mali liu e lalo i 40 tau sanga to atasi tangata i tono le vale tolu sfulu le fasfulu tau sanga to alua ia e le 5 anga ilunga tau sanga vale 5 ma le ono sfulu to fitu e le vale ono sfulu le fitu sfulu to sfulu tasi la to mali liu ia tono le 70s fitu sfulu ono i la to valu sfulu anga ile iva sfulu se fulu fa i la to mai le vale valu sfulu le iva sfulu o i la to mai o le to alua sfulu fa o i la to o le itu pa o tina mata mai tai tolu sfulu i la to o le itu pa o li Wawai atu fo i orto atele lava i la to ia na maliliu i la to mai au kilani to sfulu lua to alima mai Waikato to tolu mai Bay of Plenty to lua mai Lakes to tasi mai Taitawhiti to lua mai Hawke's Bay tasi mai Taranaki to wha mai Mid Central to tolu mai Wellington to lua mai Nelson ma Marlborough to aiva mai Canterbury to tolu le tu i sauti o Canterbury ma le to ono i le motu i sauti to le valu i la tau leo lo tau fia i le potu tinga aina o sina update ia po o sina talalata mai na ia awafu le wha mai mana ia o ata ia tu i whailunga le tatou ala ata pe ata tatou pese wawai atu tamisia i lava Samoa ta fia o lava i Samoa mana i fwoi tatanua i Samoa ia whamanui atu ia le aso i fua si o matou tamai au se unga le lei wha au ma Malaysia le na atoa le valos fulu tau sanga ia ili whai unga le vai aso ia fua hai pia ia na malo siltino ia le ngata i lea o le mawhau ia wafu i le whianga i ei fui ma tau singo a inga nuu mai ka le sia ia e mesa i lato uma whamana tuina lato o lato as whanau whai unga le vai aso mesa lava nei tato tamama tina matutua ia le futumu watu ai fui Samoa wa ia aso whanau wa lewa ni fio tato i Samoa ia si o tato a inga ia leo mana ia leo maua lewa noa tele fo ino noa tanga leo tatala mai ia i le malanga atu fo i Samoa ia o te los tala fie le mo i la tō lo fie malanga atu ia ae whaawa watu pia tato musika sui fifiloi ia awale no le sila mai mua mai fo i la tunu o la mafuta mai Mr. T ma le pese Beautiful Samoa. Beautiful love, Samoa.
tua solo mativa le ai sita mau aina olo fina finau se le leo na yo aina tawa samai le va fita talo fana yo tu mo selu mana imo oe la samoa matano fi mai lula le susulu mai ya itane wa ave oe e fai ma o se na a o se fau tuanga lene mo oe la samone fa avai pe o ile tua mo oe ana mua lau fa alo umau malau ana no i tu mau alo fa so se tasi lau fu ana ia umau matango fi mai lula le susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se na matango fi mai lula le susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se na matango fi mai lula le susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se na Pe ana o iloa o te le tau si aina oe Pe ana o iloa te le whaawhai le leina oe Sa oe tau si ma le wha maoni I le alofa ai le mo o se tawi A ole nei wa alo e satu Pe ole a o ti Ai ua noa ni o apa au Lele atu ai ma e le to sau Malo se wha a popo wa e limitai Wa ole atu mai wa e o iai Aia e mana tua Lea tua ia wha a mua Sina au sa o toto Nau ia fua mai Se manu lele sa tau whaola Ma whaina lele ma tai fo i mai Ai whangale wa o na ngona Ua o mai le vai Se angela se su e mai Uni mo i la uwa ai Ai ua noa ni o apa au Lele atu ai ma e le to sau Malo se wha a popo wa e limitai Wa ole atu mai
i whalava au ma Mary Titan ia malpisi mana tua le alofa awana ingana le alofa nai mātua ia o mai fo isi ui o tato pokalame nei aso ia mo le atulianga whaftai nei tato woi alo mafuta mai lunga le YouTube ia ma le Facebook whaftai le mafuta mai whamangalo tautua nei aso pea o ia se sasi i lau whafunga anga ia ai alo fatele atu pokalame mo o tou tato toi te whataapa i le tai awa le itu lai fitu ia amatalia i foi ia le tautua si ufonga lau mua ia ilana whainga lotu ia ona luato i foi la ia se ia pa ia le itu lai lua i la soa tai au ia manuia tele tau fufuanga tuto nei aso wha manuia le atua ai me la fionga i le lipule ma lau whainga luenga si ufonga lau mua mato te whato whafa so i fua atu mo le nei taimi. Pongisa, o mea umana whaingata,